Mbukelo weTuzuma TV siyakubingelela wherever ukufinyelela khona iTuzuma TV uchef ongaphekilo namhlanje sisesiphingo sizoshisa khona amabhodi. Right now nginosisi wami eduze kwami sisi bakubiza ba nguQueen uMbalwa kaBhengu. You guys are doing some work la esiphingo and kungenzele ngehla ngasuka le nTuzuma ngathi angizonibheka ukuthi what work are you doing. Izolo beniyenza clean up sona namhlanje nenza clean up. Yini inhloso yale clean up ngane yakwethu? Inhloso yale clean up ukuthi sifuna ukubona ama cities wethu eclean because sesibonile ukuthi kustajed kakhulu asakwazi ngisho ukuphefumula kungcolile. So njengama South Africans siyasibona isidingo neimpact ebekhona nesiyenzile eThekwini ukuthi iwenzile umehluko ingakho ke manje sesiyilethe nala esiphingo. Ngesikhathi lenze clean up senenzile eThekwini sendicide ukuyiletha la esiphingo. So mina ngeke ngathi ngibheka ngesikhathi niyenze clean up uthola ukuthi most wezitolo vesane zavalo kwakhomba ukuthi umnotho usezandleni zabantu bokufika. So after sendlulile eThekwini abantu they back into trading basebenza as usual. Is this clean up effective mfowethu? Yebo, clean up effective yasebenza kakhulu. Yabo kwenzeke eThekwini noma bangavula njengoba bevula but most yabo sibonile belethwa la esiphingo. Okusho ukuthi ikhona impact eyenzekile eThekwini because balethwa la esiphingo manje. Ingakho ke sithe asiqale la esiphingo ke manje clean up ukuze sikwazi phela nathi ukuphefumula and esiphingo isona esingcole okudlula angazi zonke indawo. Yes. Labantu labade beseThekwini abanye babo balibalekiswelwe ngala. Yes, most yabo nje bagcwele la even kuthangi bebefika ngama quantum nezimpahla bezolethwa la esiphingo bafakwa kuma buildings angale nakhona futhi esikutholile ukuthi hijackiwe abanye bawo la amazayizayi. Yes. What's the plan for the day? Iplan yosuku namhlanje ukuthi siyaqhubeka siya clean. Okay. Yes, siyaqhubeka siya clean. We want to leave the streets clean. Njengoba kade kushaya umoya izolo namhlanje futhi siqhubeka nalokho. Alright. Kunezinye indawo around Durban, around KZN ehlaselwe nje ile genge yokufika ukuthi they've taken over their cities, towns, indawo abebesebenza kuzona. Ungathini kubona how can they claim back their spaces? Ngingathi nabenza ama clean up bayikhombisa ukuthi bakhona babe visible. Njengoba nasisiqalile ukwenza clean up sabona ukuthi okay mesikhona kuyabonakala ukuthi sikhona nomasipala uyakwazi manje ukurecognize ukuthi sikhona as citizens sebezokwazi nokuthi basivulele nathi endaweni zethu because sikubonile ukuthi u98% wala esiphingo uvaliwe amatafula lawa semgaqweni abevaliwe bekusele only 2% wama South Africans. Lokho kusitshene ngokusobala ukuthi shuthi kahle isiphingo sidominatwe abantu bokufika thina silutho and sifuna ubusiness support asichazele kahle ukuthi kahle iyini inhloso yakhe labantu bakwazi kanjani ukuthi bathola ama permits thina sikhona sabahlali singawatholi lawo ama permits kuphela iminyaka o15 years wena ulokhu ulindile khona izolo lokho khona abamnikile ipermits kade siyofuna lapha siclean bamnikile ipermits sabuza ukuthi kanjani abanye bengawatholile. So nje iningi izinto esibhekana nazo zama South African esingazi ukuthi thina why sicindezeleka when it comes to us ukuthi sithole izinto zethu because vele isefana ngabe sisebenza la noma nathi fanele sikhokhe ngoba sizwile ukuthi bayakhokha phela. Uthi nithe kumele ngabe sisebenza la kunalento eshiwa yibona abafowethu bathi ni lazy nanisebenzi bakususela lokho mfowethu? No, asikaze saba lazy as ama South Africans into asebeyigxisha emqondweni especially yosisi bethu ukuthi babathenga ngemali. The time bebathenga ngemali lapho vele umuntu ingqondo yakhe iba diluted abe lazy vele but thina singakwenzi lokho siyakwazi ukuvuka siyophanta njengami nje ngiziwashele ama-washing abantu endlini bayazi ukuthi balethe i-washing ngiyaphanta ngithi ukuphi ubulazy lapho itafula ngaphucwa ngendluzulu yabo. So akukona ukuthi si lazy sometimes siyazama but sicindezela uwona umunicipality ngoba sizamile nalesiphingo bengidayisa umbila lapha ekhoneni kwaba nama challenges yabo. Ayikho into singayizami phela bona bayahluleka ukuthi babambisane nathi beyikhulu as ama South Africans nabo kufanele ngabe bayasicabangela okusho ukuthi kahle kahle la South Africa gijinyiswa imali phambili. Yeah.
Mfowethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. So bese uqaphile umsebenzi eniwenzayo during the day. Bonga mina bhuti. Yes.